Radio SI Main Stage. A si pripravljen, Maca? A ste vi tudi? Včasih, ko slonim ob oknu, gledam do ljudi, zaskrbljene, zamorjene, glave sklonjene. Ona tiho solze skriva, on je ves na tleh, sebi dala, da zanetim iskrice v očeh. A dala bi, če bi postala vila za en dan, o njemu srečo, njej ljubezen, kdo od vas bi imel nasmeh? Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. A nihče več ne objokuje, nič več ni skrbi, ker nasmejano sonce sije nad vse ljudi. Naj udari, naj se sliši glasno iz neba, o naj prepeva, naj odmeva pesem čudežna. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Hvala lepa. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Skozi okno dobra vila gleda do ljudi in bi pomagala, če bi znala najti ključ za vse skrbi. Radio SI Main Stage.